Actually, topic na guard your heart. Tangkul tuili khalat khai pa na nawi uklung ning masing da hailo. The tangkul Bible li khalat hai tali. Guard your heart. Yang ko shaping namra kawai. Chakashi ma shok kawai. Mga phok kawai. Tha laga na yang kharik laga nawi uklung ji hailo. Ka chi ka sana issue topic na jang. Ka itam sang dama varang laka. The gist for today's message will go like this. The topic as given is guard your heart. According to the traditional concept of Hebrew, is that the heart is the seat of perception and willpower. The heart is the seat of perception and the willpower. And therefore, whatever we do, whether we speak with our tongues or we walk with our hands or our feet, whatever we do in our life proceeds from the heart. That is what the Bible says. But we need to guard our heart because the Bible says that the heart is so deceitful. It keeps changing from time to time. And nobody can know what the heart actually does completely. And therefore, we need to guard our heart. And that has been testified by Jesus Christ saying that all the evil things, so many evil things, including murder, stealing, evil thoughts and ideas, all these things proceeds from the heart. And therefore, we need to guard the heart. But there is a means that has been given by God to escape from committing evil things in order not to follow the evil desires of the heart. And that is to follow the instruction of God, to look at Jesus Christ and follow His instruction and walk according to the guidance of the Holy Spirit, so that we will not live a pervert life, but rather we will live a spiritually grown-up man and a grown-up life. That is what the gist of the message for today is. Itam li mi gaya topic hi yang akha jang tangkhul tuili yang akha heart kuchi hi uklung taklat haite nawi uklung ning maching da hailo jeno uklung chi ka chipa lak to the surgery sa laga rim khai laga phasi ga cha masam phangre chipa uklung ka themi sangai la machang mane jang machang uklung here it is nowhere Malay manay. Jana Hebrew we Israel now being with pap kata akhaina itom tangkul now being with pap kata akhay nga shik talite. Juti now being with pap kata ina tangkul now being with pap kata kala atumay lifestyle rinsak ina itumay rinsak hi kang shik chung kalaite. Ara atumay pap kata pa na malung. Literal translation pa wa heart jika malung jawrte. Ka malung hi na itum we pap katawi kala itum na hisara the decision kwi laga saga shogwi bam khong bam khwaya bam ni chi ka surgery sa laga changa ka masam phangra heart ka chipa chi itum surgery sa laga changa ka ki sam bangrak la jaka malung aka iwi akhu itum we wak hilijang ka tiu ka we wak shai wa laga sam bhangra chi operate jeno kamati samangro jimo atung wakhani aching wakhani khani hina ashira changwai khani hina shikap shok laga pasali ngayar wakwai apharli ngayar jang laga pasali ngayar wakwai jang chi da da samphangra dang dali kha hili hang da glei pa wa mulung itumwe asaba chili gahang maning la mina gahang thran tang na ku lo bap ta khui laga taka chi sar the sag shok we pangshap leikhang sak we idea pa chi chili heart the ko hone dang dale itum me rinli hipa hi itum mata lagana ka hai da kar sai dang khivangla jaga itum me uklung ku ji tangkul dilia uklung hi wa kapik laki number 1
คิดว่าไงในทุ่มอุกลงฮีกาดซาร์กละมาย้อนแล้วก็สักกชิมชอกไว้ขังเตลีงวยตมาตากไว้แต่คิดว่าไงนะมาย้อนจริงแล้วก็ทั้งไม่ลักไงนะ guard your heart diligently or with all diligence ดังตรีดิแต่คิดว่าไงนะจีจัดจริงลักไงนะยังกี่จิกละแต่ทุ่มนัก question ขังอันตรานฮิลีไบเบิลลีมาท่าลักไงนะไม่ใช่นะหังไฮเครมรำปานะคิดว่าไงละจาก็ the heart is deceitful above all things อีทุ่มมีรินลีรันเซมซังก็ให้ก็ต้องอีหุ่งใจลีเจ้าเซ่อุกลงฮีขับพิกไม่กับไปอุกลงฮีคงลิซาร์ไม่กับไปอุกลงฮีมาเคยซาร์ไม่กับไปเงยใจซาร์ไม่กับไปต่างเอ๋จิมชุงลักแต่เอ๋คุยจุโคอีว่าอีคลตละมรักกะเลียไม่ใช่สังเรื่องจิตเอ๋คิปาลิโกอกทีลีมีคุ้มอะไรจังอุกลุงเทียเลยล่ะมารักกะลีเฮียไม่ใช่สังเรื่องมันเนี่ยเว้ยก็จีฮีเลยจริงก็จีโคคิวังเลยจะเขามีคุ้มอะไรจังอุกลุงก็จังมีอาบุงสัสเราเถอะโจอีเตาอักขมาจีสาลักเซ่จริงก็มาจีสาลักเซ่จีให้เลยจังอีเตาอีชีก็ใจตัวช่วยกันเดี๋ยวเว้ยมีวิไลมันจังไงตัวมารุ่งรุ่งถูกจริงเดี๋ยวเว้ยจินราสมังไงเดี๋ยวก็จริงรวยเดี๋ยวมาราถูกจริงเดี๋ยวเว้ยจีเลยสารลักก็จิตละอินี่วิ decision ยี่ก็จีเว้นรักเลยจะก็อุกลุงเว้นหาก็พบเนี่ยอุกลุงฮีไม่ใช่สารลักไงดังนี้อะไรอีทุ่มนี้หังหายป้าจีอะไร Jeremiah 17 verse 99 ili hanli da itumli Bible na hangai leidli atangwi Bible pa me vana itumli Proverbs chapter 4 verses 23 and 24 imtha la kana pa mi haire jena Jeremiah hi imtha la kana pa mi haire in hanli tam pa lu ka Jeremiah pa hi akshita in pa lu ke 9 mang pare 9 li hang dak leipana the heart is deceitful above all things and desperately wicked sakshi la ga hai siresa la ga hai tuena shi chin la ka pi hai ta lete who can know it sakshi mai kap ka che atang ina hang hai da jang itam wi li ran itum pasali samsung mi ga hai nga chai li sakshi mai kap ka che nga chai sar mai kap ka che mà cái pali chẳng ai mấy cấp cái chuyện chẳng chẳng mấy cấp cái chuyện gì úc lung nâng sai gì vang ấy nữa who can know it it's a rhetorical question simply means nobody can know it cái chuyện đó khi bạn nó thấy sắp đó answer vào lấy cái đó answer hàng đó cái lấy pa vào khi bạn nó không thấy rằng cái chuyện à ngồi chơi vào sai chứ nó úc lung vì hết hít lắc cái chuyện pa hi tụ khí sinh tích là cái hi này cái chỉ thấy sinh quy cái ông thuyết cái bác không lấy mà nó là nó khởi tờ là người nên sinh cái mình rin chụp tờ à khởi nó chật lắc cái chỉ hiếm xa ra mà này cái chuyện chú vang cái này thùng hi ốc lùng hi mà thà là cái nữa hay rồi à rồi cái thà đó hay rồi cái chỉ hi hàng nào rồi number 2 chú vang cái nào hay rồi chả cái này verse Stanley Jeremiah chapter 17 verse Stanley kapathran chilirin sit kai maram itumni mi haidalite verse then lead at the hangdale God looks at the heart ara khamakhaw ngachei ka sar hi thayau ta uklong wi mak thok hi ran thayau da jang mi komoli yang sa chai ka ahwili ma yang mar akwili ma yang mar kha awi decision ku khuya awi phapta ka vai le ka vai apam chi chili iwa yang re ta awachili yangi chimo hili hang da glepa na I the Lord search the heart I try the reins even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings dangtre awi uklung li kimachukli kla uklung na phap tai la chi salo adhang gai the will power ba ji jang his sar the quick shop ba ji wi atishu the sab shop ji wi 사만 그 똥어지 이나 리미 그와이 미리 그양 더란 이너 옥룽리 양에 또 리라나 이tum리 그 시사가이 그 파사가이 그 심사가이 그 가사가이 사이 꼬르 주왕
saman mirror ta yang ta le chai ka kli yang to ka chi thum le phap ka ta da kar sai chen i thum le yang dak le pa bo uklung le yang ta le kho achak ma tha lak la a sho le pung lak la jang na we a sho le phung pa chi na hai salu achak kha ma tha pang chap khle chi la hai salu kho uklung li khi sang li ka chi pa chi mili mi chaming ai la kai ta le ko uklung li kha she na rai to ma sa ka pai wang na cha se me lo mong lo ngai re a cha ba ma mi ngai ka chin ta ma phning a lo ka chin ho mi na tais mi chai ta nam phoi na mi ngai na cha ba ma mi ngai ka chin ta ma chi a lo ka chin ho ini we uklung li ran a re yang tit la ka pam ta le chai na sa da ka le ka tong chi third sari na sa ke ka chin chu wang na itum hi uklung hi ma chak shi vai wang tam ka chi da ma yon ching ge ka chin number 3 maram ka thumali ki wangai na itam na uklung hi mayon ching rakla jaka all evil proceeds from it maga pha ka tong itam na ayarli maga pha sadak le ka tong hi uklung juwe na ku sok ni dang de ile hang dak le pa ba ara hi itum wi Jesu Christa na jang ana shakhi sa tang ning mi la khai tele de ki pa na ka man phayat ka pai Matthew chapter 15 we verse 19 li kapa dran itum na ki sampang kla jaka for out of the heart proceeds evil thoughts maka pawi ning phum dang ning chuk chi chwe na shoke murders mi sa ka thawila jaina adultery maka pha makhaya jang khamathang khamarang wi fornication maka pha khangate wi bravely khangate li satsa khangai wi theft khali gse wi false witnesses minam the shaki kamiwi blasphemy rally chipat yum the kamatwi what kasawi hi ka tha ka tong hi uklung we na ku shok ne as the evil thoughts proceed from our heart even so we need to guard our heart so that we will not become an evil doer chipachi itum dakar ka san da be rana hangda uklung hi ma khawla ke chi misa ka that pa la apang na e tama warang ga jang nong me na tiuk tama kap rang la kha shairong na ma kap rang la kha khai na ma to rang la kha ri kap ta ka chwe na pok lo ko mi pa hi le ining chai sa da daur ka chi hi uklung we na sok la ko kwing tok li direction chi mi le kwing tok na we apang li direction mi le ka trigger ji kap kang sak ne ta angayung na we ma ka pha ji phusok ausa ini we ma ka pha ji phusok ausa ja ka che na phok ruk la ja ka uklung hi sam tha plung re ka chi ji wang ne itu me uklung hi ma tha la ga na ka hai da kar sai point ma timang hang ro ko ara khna wa wat le ko khna wali there are two conflicting forces within our person dang dai hi bible na khang tui kho itum we uklung li chang pang shap khani atam ga chi ta nga tak la ka ngur la ka pami chi mo akana ka phawi pang shap akana ma ka phawi pang shap hi khani hi lilo ai malilo mali paim na we rawi now te ta ka bana hang ka oi chi na yang no ma shai ngai mla apple chi her chi hok chi phaisa chi na dakar sa le kho kho lo ta khana hang ka pang shap ak pa na hey raw now we chim sa pai ma kho anaba ma shung ri na dakar sa la khwali ng han lo khoi ki cho ko the khani hi ng no la ka pam ching ni ji te itumi ulung li jang Galatians chapter 5 verse 17 li ida da hang dale ko in a pa kai for the flesh lusts after the spirit and the spirit against the flesh and there are contrary and these are contrary the one to the other so that ye cannot do things that ye would in the way mangla ga thara pa na ba itum li jang itum li na shit ka sang mi nga sa khlyo ta mangla ga thara na mohor tang da nam hai re jite mohor na mai re na hi rawi mangla ga thara na mohor na mai da rawi mi nga sa hai re chita kamai na ka cha ka tong li rana na we uklung li ngayu la ka chatak le ni ka thala la
hàng ta cái pa never ari le more cái phong mi nga sa ching how the na we more we ning cái chang more we pasa we khamatang khamarang we mag phasa khangai we ningai ning phong pa chi sha ka we li sha ka hi ma shi man rang ari le chi we nature chi zang ching ai chi te itam li chi ma shi man ari le till we are glorified we will continue to have that sinful nature dang tale ko chi fang ne itam mi more sa khangai we ning hi zang ching fu ga chin Jena kini hi akan apa sawi ning kejang kamatang kamarang wi maka pawi ka karam wi jang maka pasa kangai wi ning chi lai chi akapana ai iwa re wi naung da ara hi masa pai lim ne ka chi khang sharp ai na warning sa da ting ting da itamli hang ching jena kini hi ngatak za ching ai jena itam mang shara ka itam na matha da ma yona ka itam wi uklung hi third ma hai thwa ka zak shi wi shong wa ki ta pai la ke ki ka ka sak ma le mane how do we guard our heart? If our heart is so devilish and so evil and so dirty in such a way as it is mentioned above, how do we guard it? How do we cleanse it? And how do we live a pure and holy life which is acceptable in the sight of God? Rawi mitali jang inaw hili, iwinaw lava hili, inaw miyara hili, ina niya unglaki. Job li rana ga hang da de chang chipi na ka shong na ra da na job li ma thai I wi mi job li ma thai ma shung ri ka ya ma ka phali ning ga cha ya mi lak te chipi na jewel li ma thai mi pa hi mi na la khana na la khamo na la phai pang na la ma ka phali ning ga cha ya mi lak te I akhle wang na I lang so ko da inili Pacing sa laga, pantam sa laga, maga paping li hang pai ni ka. Jimani ngaka rana yang da laga jang ini li, as ina jual li le shilak. Ko da la ahi mi wi along li watang gleo da mi hi ma khai da yang thui da lu ma shen lak wo. Da ka hang group li sang lik la chang. Ka chi question a ka sang sang hai chi ko. Chena itum uklong hi guard sa sa ja kha itum hi Bible na kahang Galatians 2:20 I am crucified with God with Christ kachini and the life that I am living is Christ iwi kachamma mirinjiwa I Jesu Christaling so the thiga haini Christung li shang kai ni ari inaring dag le pa hiwa I kachamma jewel je maning la Kachamma Mr. A, B, C, Z pa maning la ka Krista ring the kring mine kachui bab ka tahi zang la ka itum ring gi kachine chi thai ka I winning ka chang sa khwi ti thira ka chi pa maning la Krista winning ka chang sa khwi ra ka chi pa hi itum ning li ra chang horror dang dele itum wi merin kring khrak li chang information senses ka chung ka le matai la ga na ara pamaman ka temping na ka chung ka le ta hang mo ko matai la ga ni itum wi amik na ka thai akhana na ka sha anatang na khanganam amale na test ka thai ahui na itum li satz tale ma satz mandari ka chi wi feel sa ku khui 5 senses of organs hipping hina itum wi uklung li information kamitaran itum mashungri ena ya kristana khamayawi mirin we atishu the sapai masapai mena ka chi mata lagana lagana yang laga ringre number 2 let the Holy Spirit lead you mangla ka tharana nali thanrano nawi ka them thang kamai mangaina masahai lo iniva mikomo chingfu ko iniva kongli pai chingfu ko rally shai laga ringi ka chi ko itumba Krista zang laga kring mangla ga tharana yang mi laga kringa ko thong hiwa nga shar ka pa apong ko chung ga ana show me how ra Jesu Krista na khang tharan cha I thuyala lan tum khana ngalo mangla ga thara ishawa ini na johora mi ro ko laga athumna ko tong ana gin ana ko tong hi chi thai mi ra mag phawila chi thai mi ro ko na thumna sagi gi chi ko tong la ana chi thai mi ro ko dang de ara arai ro ko
Ali itumling sodering sakhairko mohor sadan nammi hairko awi gatanjili tum ringi gijune kagatumali focus on God follow the direction of the Holy Spirit kagatumali follow his instruction ara jishui rivrawi instruction shurlaka ringi gijune gijune ara jimishu do ka kito ja ka jiwena kan shok leo da itum here ngui pai la ke itum li bible na ka matha la na pong chi thei mi hai de ki chi thei mi hai le glo ja kha itum na psalm number 119 9 when at le ka 11 pa ka ta thran ta la na sam phang de le de in a pa ke ili ang de le pa na how can a young man cleanse his way by taking it according to your word verse 10 with my whole heart I have sought you. Oh, let me not wander from your word. 11ly ki angla jaka your word I have hidden in my heart that I will not sin against you. Nawi tuichi, nawi instruction chi, nawi chi take me chi iwu ukung lim ta lagana ina pumhai ruko jena I juya tishu the ring ruko ili hangdakle question la zangaire ka thada yorona kana ka thara mirin ring pairo to jena rawi tuichi nga na la ka yun la ka khringai na kala rawi tuichi uklongli phumai la ka khringai na jiwa tishu da khringai na ka thara mirin hi ring pairo dangdle chita ta ring ka itumui uklonghi matha la kana maga phawe na itum yon shabra khanawali ki hangla ja ka let us look at Jesus the author and the finisher of our faith. Itam kana wali jang. Jishu Krista mang li yanda. Mirin kala itam wi shit ka sangwi. Kala itam wi mirin hiwi. Shongza hiwi. Shongza ngakui da kala hiwi. Hopok me. Kala kupsang ngasaki ka jia. Kupsang ka ngasaka. Akawa Jishu Krista li yang lo. Chita ka hiwe na hapok laka ara chi wa shung ra ka chi thai ka zat laka hapok ka vai pam la tang ka vai pam la thai laka itum ring ba ra chi mani nga ka hapok vai sa la ata chan chi ma thai ka song fu ngui khoi hai pai alung lai li ma khai hai pai itum li ka sui ka chung khale wi la ya la khunok shinga ka tong ma ka pha na itum li koi nam hai chi li lang mai da itum hi ari la ma ka pha sa ka ngai wi nature hi chang la ka ring hau to only ka pai mangai kha hili ring laga itumna Jishu Krista chang mangla ga dar wi than khami chang clever rawi instruction ji pa ku uklongli phumhai laga jiwa tishu ta ringa kha itum hi khamshung khangrong mirinli ring pai ko ga chi hi paning tit laga itum Bangalore li pamdakle TBCB li rakadakle church member ka chief khamshung khangrong mirin chui khamaye mirin matha khamaye mirin nganan tak khaye mirin li oktiwa se psychorally rana so mirano